Namar ka jingbam hun ki kli nong sanchar halor ka jingan tho umentirong ba ka jala halor ka memorandum of understanding jong ka jie penbait po dapdeng ka jala Meghalaya bat Assam menta ka si ba Titos W Khain ba Dev Chief Executive Member ka Khasil Samos District Council ulalum ka jie lang bekerki banya perkhat halor ka tai ka jing thumu ka sarkar habai keren bat kilap thai ku bor ba Titos ulo ong ba ka jie lang kala sim ye ka rai bakin pha da ka jing tho sa ka sarkar jala bat ban kerpat ru bahkan perkhat thamai biang hakabai dei bat ka memorandum of understanding kabalay soy de ki artili ki jalla halor pulsam Hadirin bangilayo yaki jingtho na kalian jong kini ki hima hiba penpau ya ka jing bom ya ha ko jong ki ya ka statement ka balami na kalian jong kesokar kamtam na kalian jong issue minister ha ka bede bat ka MOU ka balay sign da ki artili ki sorkar bentuk ka sorkar Meghalaya wa sorkar Assam hakabedai bat kajing pendai haput. Tena kalian kajungi ka estate committee mengabat u estate member jong ka ilaka ni lakhat kerpang ya kini kajing lam bani kendu masmat bat kini di clear dan sensar gitu ni ban ya tai halor kini ka mat tad hadir kita nilashim ya kikat tu ni virai lengkap kendiat hakabedai bat ke ini ki area ya kiba ka sorkar kaladep ya pendai patunjuk tu kaladep sanya ke MOU hakabedai hawas kasihil haka area ka bahap apo ka nonglang imship sedaship dan kat tu kan ni ki area kiba na kalian ke himanong lang kampat hun ya kini kijing pendai bat kiba kidonru kisnong kiba umshim lapau kurteng haka thup jong kini kijing pendai bat menta ki patba haka ni ka hima hidap haka jing umdum isa ka umdum haka jing lengo bat kimtip lakin hap sya Assam ni sya Meghalaya dina takadaw na kalian ke himanong lang kala ketip sengi ban tu kelalam malo di kam but bangin pentip no syaka state government lo ini bentang kebaar na kalian jom kahima jerngam kam yahap jingmun ban ha no lani ban IT no ya ka we na kisnong syaka jela Assam ka bagi ong ka tutia baja harwede bat hari boy district na kalian ka hima melim kim muhun setia ya kini kejing pendai namar ba hakini kejing pendai lah pausya ba ka hima melim kan du no ya kikat tu kan ni ki bentang kiba kongsan jong karat marwet hamtam ka beketup ya ka them marwet ka khanapara ka maikuli bat ki jaga di Bamarja jom kini ki area bakin ngatno si asa nilayo ru ekidor khas na kidor basnong jom kini kisnong jom kamtam na po maikuli na kabodor basnong tham marwet dor basnong paham kanchu mo nanta kini pun teli kisnong di belapa kini ki dor khas seni bakim so yahap makna mas kim so hap yahap setia ya kini kejing pendai te hadin bangilayo sengawi kini ki APA na kalian jungi rengkat bagi jing do rengkat jo kini ki kle no sosial ni lakshim ya karai ba ngin tho se state government na kalian council ban kerpat ke state government bahkan hap ban review shwa ya kini ke MOU tak hado bandayo lang ya kejing menjur jong iklim sosial hadin bangilayo kat ni kini kiji bom sengaw ya ham ya kani karan jong pesorka kani ka rai jong mintakasni kamut ban pentut lani ban pensuki ya kajing temu jong pesorka ya kajing edai kajing pendai put tidak anut lu nak kalian kajing council nak kapor kumba ngiju yaiban
mengikuat no bagadon kecing ya pendek pun apa yang kini arti kicela kenang bagadon kecing syongsuk syongsai haki hima jongi ngangek ba kasorkat kan sengap ya ni katba ka ministry keempat pediang ya kini ke MOU ka puar kadang don lesi na kalian ke state government ban pendek ikat tu kan itu benta kat kung gejing pentau jong ini hima Ha ka bai dei ba ka jingwan ban state mau put ka sarkar Assam si ki jaka ka Meghalaya ki bala omsyam lodon kanu ka jingya ka japut na kalyang jong si yam uba titos uloong ba dei ban rat bai ya ka jingwan si mau put BI ka Assam. Ni kuat ru ban penpau ni ba na kalian jong ni gejing yalang ni penpau gejing Sofia bangin haptor ru cita state government aku kupot ba ni sungsi ba ni persyajun bakat ba kani gejingnya keren penbaik put kadang ya hakini giwe ki jaka kabalengo apa kalong ba ka sarkar Assam kawan tumput haki we pat ki jaka ki bom don kanu gejingnya kajar haput kini ki jaka ki baha opo gejirang opo hima jirang kini ki jaka ki bom don kanu gejingnya kajar haput denre kalong kabalengo manta penlengo yang ni kabalengo ikinong senong hantu ba ka sarkar Assam kawan si kawan tungi kini maupun nila sim ya karai ban kentu yi kinong song hagani himar ka ding don lang jong pair di majirang ban kentu yi ba kini ban rat be ya kini ki maupun tiba ka Assam kawan bantung ban kumju ro nang ni syakmat kat ba kani gejing ya penbet put kampat put ke ka Assam kam dei ban wan tung maupun anu nu jaka baki pat ba hi kini mi pat ba ban ya rat be ya ki maupun ngikhat UCM hang ni ndai bakat hajar ngikhat banyak trailer mentah ki kuan pan ke ngarap nengi dan takada ngi don kam banyak trailer berhima giseng bahalang yo pat ba banyak trailer ndai ban wat daw nu jadi ke kam dei ke kam jonga jadi ke kam jong il jadi ke kam jong hajat benril jadi ke kam lagi nong senong jadi bendan ke klik la ke jing ke hima dan takada ki hima matasi ka sim ngarai ba ki hima kinsi ya lagi dong di maupur mau sa kat ki bala hima ila sim negarai ba kin penskam di lau dong pur sa kat ba kata gini put jong ki asli ki jela kadang yas di himaru kinsi no ya lau dong pur sa kalau beda waktu jing si maupur Assam ru na kaliang si jirang na du santri benai February na du santri benai February la ada bujur saudisi jong kanang po Denre nga balengo kalau balai bung sisi nompo open slam balik le kanu nu bakam lani balik put ini mau put lani balik tik kanu nu ka action habau sim jirang ulade bujor nadu santare takada ngim dei ban keno sim jirang